Hello guys, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mbonera no kubifuriza umwaka mushya muhire, mwe twabanye mu mwaka ushize ndetse tukaba tugitangiranye n'uyu nguyu. Muri video tugiye kwereka uburyo washira indirimbo muri video yawe wamaze kugira ute kuyapulodinga kuri YouTube. Hagiye wapulodinga indirimbo cyangwa se video runaka bakaguha copyright, ya copyright bayiguha wayikuramo, wenda ni wamyutinze video cyangwa se wayirimuvinze muri video yawe, amashusho asigayemo agasigara adafite sound. Muri video nibyo tugiye kureba rero sound washiramo nyuma y'uko wagize ute wamaze kuyapulodinga. Mbere yuko dutangira, nimba uri mushyashya kuri iyi channel ukaba ari bwa mbere uyibonye mu maso yawe, kora subscribe ukari no kunzogera kugira ngo tujye tubasha kubana muri video tugiye kujya dukora muri uyu mwaka wa 2025. Tudatinze rero reka dutangire. Nk'ibisanzwe urajya kuri Chrome cyangwa se browser usanzwe ukoresha iyo ari yo yose, kuri Chrome n'ubundi wandikemo YouTube studio, ubundi urahita uhinguka kuri dashboard imeze uku nguku. Okay, noneho icyo uri buze gukora uraza hehe, uraza hano tuzuminge. Okay, uraza hehe hano kuri content, urebe content cyangwa se video ufite hehe kuri YouTube. Content ni kano ka kabiri kari munsi y'iki ya dashboard. Noneho ikindi uri bukore uraza kureba video wagize ute wakuyemo copyright, nyuma kwireba urebe ahantu sound yagize ute yavuye. Video tugiye kureba ni iyi ngiyi ivuga ngo umwaka mushya mu bitangaza. Okay, uyikandeho, numara kuyikandaho, okay, urahita ugira ute, urahita scrolling hano ku ruhande uzamura uku nguku. Urabona kano kantu ka gatatu kari munsi y'iki ya analyze. Okay, aka ngaka kameze uku nguku ni kuri bukandeho. Okay, then urahita ugira ute, urahita ugira dashboard imeze uku nguku. Uko ni video editor, hano ari kukubwira gukatinga indirimbo cyangwa se n'izindi edit zigiye zitandukanye. Twebwe icyo tugiye gukora tugiye kugira ute, tugiye gushiramo indirimbo. Urabona hano ni edit iri full. Urabona no ahantu twakuye copyright ni ahantu hari sound n'ahatari sound. Urabona hano hagati ndaki nta sound igize ute ihari. Okay, urabona tuzuminge zoom hano. Urabona hano hagati nta sound ihari, kandi twebwe tugize ute dushaka kugira gute gushiramo sound hano. Okay, n'icyo uri bukore uragira ute, uraza ahangaha hejuru hano kuri audio, and then ukanda hano ku kamenyetso ko guteranya. Urategereza gatoya baguhe music ugomba kurute gushyiramo. So guys, ibi bintu bikurinda copyright zigiye zitandukanye, kuko izi ndirimbo ziri ahangaha ziba zemewe na YouTube. Icyo wakora urahitamo indirimbo mu ndirimbo bari buze kuguha, urahitamo iyo ushaka. Okay, urabona hano baduhaye izigiye zigize zitandukanye, ngo twumve iyi ngiyi ya mbere. Okay, reka turebe n'izi ngizi zigiye zikurikiyeho, ni nyinshi ziba zitandukanye baba bagiye baguha. Okay, reka twumve n'iyi ngiyi yitwa Heaven and Hell. Naho turayihagarika dukomeze. Okay, urabona n'iyi yitwa Invisible.
reka tuyipureyinge turebe twumve ukuntu igize ute, ukuntu ivugitse. Reka duhitemo iyi ngiyi ya mbere twari twabonye. Turayikandaho uku nguku. Wayumvishe. None kuyishyiramo turakanda hehe? Hano handitse adi. Ahangaha noneho tugute indirimbo yacu buriya igiye gute, igiye guhita ijyamo. Urabona yagize ute, yagiyemo hano. Ariko kubera ko hari aha igiye dufiteho indi sawundi, turayikandaho gutya, tugire ute, tuyikurure tuyizane he, tuyizane hariya hirya. Ni iyi ngiyi. Ariko icyo dushaka ni ugute, ni ukuyiringaniza hariya. Numara kuyishyiramo ahangaha uraza ushyiremo indi ya kabiri bitewe n'iki, n'umwanya uraba ufitemo wakuyemo copyright. Noneho mu gihe wamaze gushyiramo sawundi washatse, icyo ukora iki, ukora save. Save uyikora hehe? Urasikoringa iyi edita yawe cyangwa se iyi tayimulayini yawe weditingiyemo, ugira ute, umanure. Niyo tubona hano mu ruhande handitse save, ugira ute, usevinge. Kanze dusevinge turebe. Urabona hari nawe kuba save changes. Ubwo ziriya audio washyizemo bigize ute, zirajya hehe mwiriya video wakuyemo copyright. Ubu hano bari kukubwira bifata ngo if may take few hours, bifata amasaha kugira ngo byapurayinge kuba zagira ute, zajyamo. Reka tugire ute, reka tuyisevinge. Ukona turacekinga nyuma. Nibyo ibingibi batubwira ngo video is being processed, please check back later. Nibyo bagize ute, nibyo bari kutubwira ahangaha turi buze gute gukora nyuma. Turazagenda turebe ko yagize ute, byavuyemo. Noneho reka turebe iriya video twakoze, impinduka zabayeho hehe kuri YouTube. Uraza hehe? Uraza mu YouTube yawe nk'ibisanzwe. Urebe muri video wari ufite. Video twahinduriye ni iki? Ni iyi ngiyi. Reka turebe ahantu hatari sawundi ngo bimeze bite, nimba yagiyeho. Urabona ahangaha niho hantu hagize ute, hatari sawundi. Noneho nyuma turaza kureba iki, turaza kureba ziriya sawundi twasizemo, turaza kureba ahangaha niba zagize ute, nimba zahagiye. Nk'uko uri kubibona nta sawundi ihari. Urabona volume yacu iri furu, ariko nta sawundi igize ute, nta sawundi ihari. Nyuma turaza gucekinga turebe ko zihari. So guys, nyuma y'igihe runaka none reka turebe nimba
ya video yacu byakunze nyine, za sound twasizemo mu gihe twari twakuyemo izi copyright, sound twashizemo turebe ko zakunze. Okay, turagaruka hehe? Turagaruka kuri channel yacu turebe ya video twagize ute, twakuyemo copyright tugashiramo izindi sound. Okay, urihangana gato network iri kugenda buhoro. Okay, video twakuyemo copyright iyi ngiyi. Okay, nimba ya sound yagize gute yagiyemo. Mbibutse yuko aha hantu twari twageze tukareba nimba harimo iki, nimba harimo sound cyangwa se zitarimo. Okay, so guys, urumva ko za sound zagize zite, zagiyemo. So nimba iyi video hari ikigufashije, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.